Министерке Фајон, Словенија идната година одбележува 20 години од членството во ЕУ. Што конкретно се смени откако останавте членка на ЕУ за граѓаните, за општеството во целина? Дали се справувате со корупцијата на ист начин како и пред членството? Hvala lepa. Slovenija je 20 let članica Evropske unije. Življenje naših ljudi se je bistveno izboljšalo, če pogledam koristi skupnega trga, skupnega prostora, svobode gibanja, potovanja, dobrin, skupna denarna enota, možnost mladim, da se izobražujejo, da potujejo preko različnih programov, tudi iskanje zdravstvenih storitev. Skratka, Evropska unija je prostor svobode, je prostor vrednot, ki nas povezujejo, demokracije, pravne države. Če pa govoriva o korupciji, je pa borba proti korupciji eden od glavnih pogojev za na eni strani vstop v Evropsko unijo, na drugi pa predvsem zato, da se ustvarijo pogoji za en zdrav napredek družbe, je v interesu ljudi za privlačenje tujih investicij, za zagon gospodarstva. Borba proti korupciji je stalna in je ključna predvsem za ljudi. Вие сте силен поборник за евроинтеграцијата на Северна Македонија и на Западен Балкан. Уште за време на вашиот мандат како европратеничка силно лобиравте за земјава, оценувајќи го однесувањето на Бугарија како нефер. Сега ни предстои усвојување на уставните измени и внесување на бугарите во уставот со цел да ги отвориме преговорите. Дали сметате дека тоа ќе биде последното барање од страна на Бугарија кон Северна Македонија? Slovenija je tradicionalno prijateljska država Severni Makedoniji in mi že vrsto let pomagamo tehnično državi v vseh pristopnih pogajanjih, zato da bi lahko vstopila v Evropsko unijo. Res je država izgubila zelo veliko dragocenega časa in meni je žal, ker je pravzaprav pot Severne Makedonije lahko bistveno hitrejša, če ne bi bilo domačih notranje političnih interesov, kot ste omenili, strani Bolgarije, še prej Grčije. Skratka, ta pot Severne Makedonije je res trnova in precej boleča. Jaz pozivam vse politične akterje, odgovorne akterje, stranke v Severni Makedoniji, da zdaj res strnejo ta napor za dobrobit vseh državljank in državljanov z nujnimi spremembami ustave. To je odgovornost do ljudi in zdaj je tista ključna nujnost, da država napreduje in tudi priložnost geostrateška, da do konca leta 2030 res naredimo ta preskok, povežemo Evropo in da Severna Makedonija postane članica Evropske unije. Tako da, ustavne spremembe so ključne in predvsem en optimizem in podpora politiki in razumevanje državljanov, da gre ne nazadnje za skupno evropsko prihodnost, ki bo vsem zagotovila eno mir, varnost in pa dostojanstvo v življenju naših ljudi. Какви очекувања имате од декемврискиот самит на ЕУ во однос на Западен Балкан? Доколку не ги усвоиме уставните измени до крајот на годината, дали е можна Албанија да се одвои од Северна Македонија на патот кон ЕУ и што тоа би значило за регионот? Letošnje leto je izjemno pomembno za širitev. Širitev je postala geostrateška nujnost. Zlasti, ko gledamo, kaj se dogaja okoli nas, ruska agresija v Ukrajini, konflikt na Bližnjem vzhodu. Evropska unija mora biti močna, mora biti povezana in imamo zelo jasno blejsko zavezo do leta 2030, da se države na strani Evropske unije pripravijo na širitev. Na drugi strani si pa jaz močno prizadevam in Slovenija, da bi tudi države Zahodnega Balkana bile sposobne in pripravljene vstopiti v Evropsko unijo. Konec leta pričakujem spodbudna sporočila. Želim si videti začetek pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, pričakujemo začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino, z Moldavijo, nadaljnje korake za Gruzijo in v tem kontekstu je ključno, da Severna Makedonija in Albanija z novo medvladno konferenco odpreta in začneta konkretno pogajanja. Ne želim govoriti o razdvajanju, želim ostati močno zavezana
temu, da Severna Makedonija s svojimi zavezami nadaljuje to pot reform. Извештајот на Европската комисија за Северна Македонија нотираше одреден напредок во области како што се надворешната политика, но имаше критики дека не достига напредок во области клучни за процесот на преговори, како што е владење на правото и борбата против корупцијата. Poročilo Evropske komisije za Severno Makedonijo je bilo realno v oceni, da je potrebno nadaljevati prizadevanje v boju proti korupciji na ključnih področjih, kot je tudi boj proti organiziranemu kriminalu, zagotavljanje trdne pravne države, svobode medijev. Skratka, ta napredek je pomemben. Je pa pomembno razumeti, da vse te reforme, na vsa opozorila, ki jih daje Evropska komisija, je treba odgovoriti na način, da ljudje razumejo, da gre to za spremembe, ki poboljšajo njihovo življenje. Da gre to za spremembe, da lahko ljudje preprosto lažje dostopajo do pravosodnega sistema, da je zagotovljena svoboda govora, da ni korupcije, da je nek zdrav napredek demokratične, odprte, tolerantne družbe. To ni naloga domača za Bruselj, ampak je to odgovornost politikov, da skrbijo tisto, kar si ljudje želijo. Jaz vem, da danes ljudje v Bosni in Hercegovini, zlasti mlada generacija, postaja razočarana, mogoče apatična, ampak bi dala sporočilo, da povezana Evropa z vsemi vrednotami danes še vedno ohranja to mir in stabilnost v srcih ljudi in pa dostojanstveno življenje. Zato se mi zdi, da zlasti za mlade generacije je to približevanje Evropski uniji, ki odpira svoja vrata, izjemno pomembno. In zato so odgovorne oblasti, da izvajajo te reforme, ki bodo poboljšale življenje ljudi. Кои сегменти според вас е реално да се остварат од француско-германскиот предлог до 2030 година? Според кој пред следното проширување на ЕУ треба да премине на одлучување со квалификувано мнозинство во повеќе области и да спроведе бројни реформи, како и да се посвети на целта да биде подготвена да прими нови членки до 2030 година? Dokument, ki ga omenjate, so pripravili neodvisni strokovnjaki Nemčije in Francije. Je pa ključna zaveza, ki smo jo sprejeli tudi na Blejskem strateškem forumu in tudi sporočilo, ki ga je dal Charles Michel. Do leta 2030 mora biti Evropska unija pripravljena na nadaljnjo širitev. Mi smo imeli pred kratkim zelo dober pogovor v Berlinu. Za mizo smo impresivno sedeli ministri vseh držav Evropske unije, držav Zahodnega Balkana, Gruzije, Ukrajine, Moldavije in Turčije z željo, da to širitveno nujnost, politični proces pospešimo na obeh straneh do leta 2030. S tem je povezan tudi ta gospodarski načrt za okrevanje, izdatna finančna sredstva in ta priložnost obstaja. Niso potrebne spremembe pogodb, potrebna je predvsem politična ambicioznost in jaz mislim, da danes mogoče bolj kot kdajkoli prej, ravno zaradi razmer v svetu, obstaja ta zavest in pa geostrateška nujnost, da pospešimo širitev. Zato jaz iskreno verjamem, da priložnost je tu, ki jo moramo zagrabiti tako na eni kot na drugi strani in moram reči, da z zunanjim ministrom Severne Makedonije, ki ima veliko razumevanja za to in za ekipo vladno, res se trudimo tesno sodelovati, da bi Severna Makedonija do leta 2030 uspela. Slovenija je razvojen partner na Severna Makedonija, помага во размена на искуства, обука на кадри. Како ја оценувате билатералната соработка, какви проекти сега се работат со институциите, со цел јакнење на капацитетите во преговорите и кои други проекти можете да ги издвоите како важни и да ни ги посочите за нашето приближување во ЕУ? Severna Makedonija je izjemno pomembna partnerica. Sloveniji mi več kot desetletje pomagamo ne samo s tehnično pomočjo državi pri pristopanju v Evropsko unijo, ampak tudi z razvojno pomočjo. Ravno zdaj smo podpisala z podpredsednikom vlade
memorandum, 5. po vrsti o partnerskem sodelovanju, ki pomeni dodatna 2 milijona evrov razvojne pomoči Severni Makedoniji. Slovenija od leta 2010 državi pomagala že z več kot 45 milijoni evrov. Tu gre na eni strani za tehnično pomoč pri pripravi na pristopna pogajanja skozi poglavja, na drugi strani so pa znatna sredstva. Ta memorandum bo pokril 5 novih infrastrukturnih projektov, ki so namenjena predvsem trajnostnemu razvoju, prenašanju znanja na varovanju okolja. Tako da jaz sem danes vesela, da si bom tudi ogledala Zletovico, tam, kjer so tudi naprave za prečiščevanje vode, in tu v Severni Makedoniji praktično sodelujejo vsa razvojna telesa, institucije Slovenije, kar nakazuje na to, da sta Slovenija in Severna Makedonija res tesno so povezani naši ljudje, in to je pokazala tudi solidarnost, ki jo je vaša država nudila prizadetim Slovenkam in Slovencem v katastrofalnih poplavah avgusta letos. Tako da to prijateljstvo in tesna vez med državama se nadaljuje. Министерке Фајон, Западниот Балкан е кревок во однос на продирање на дезинформации и лажни вести од трети страни. Дали Словенија има такви влијанија? Како се справувате со тоа? Dezinformacije niso nekaj novega v našem življenju, se pa z spletnimi orodji, z digitalno tehnologijo širijo bistveno hitreje. In dezinformacije kot lažne informacije zelo prizadenejo vsako družbo. Proti temu se je treba absolutno boriti. Tudi v Sloveniji smo tarča lahko hibridnim kibernetskim napadom, in predvsem je na eni strani osveščanje, poudarek na mladih skozi izobraževalni proces, tudi skozi medije imeti tisto samocenzuro, kaj je verodostojna, pravilna informacija, imeti za to ustrezne organe, da lahko res skušamo narediti vse, da ljudje dobivajo verodostojne in natančne informacije. Jaz sem vesela, da smo uspeli skupaj s Francijo vzpostaviti kibernetski center v Črni gori, ki bo deloval za celotno področje Zahodnega Balkana s skupnimi strokovnjaki, tudi v borbi proti kibernetskim napadom. To je naša nova realnost, ampak predvsem pa mediji igrate zelo veliko vlogo v boju proti dezinformacijam, tudi to, kako obvladujemo vsi skupaj danes socialna omrežja, ne nazadnje pa tudi mi sami politiki, da svojim zgledom in pa z natančnostjo informacij, brez žalitev, brez laži, usmerjamo in dajemo zgled. Министерке Фајон, благодарам за интервјуто за Мија.